Amen. Arupe maso amrama holur amhela munna ino amuti. To God be the glory. Jesus!
Ulile wa basi sabelo saruna. Mengwaha isalule motimo. Lefatshe le soka le batemba thoba soka babutswa. Isalule motimo ya sabalele dilebo. Uloka hahao hupahame. Wela uyense linto se khuhu. Kimanya kakawena, kimanya kababisele wena. Ifika la mengwaha ramo safele. Osepile masholo kataba ya Sioni. Ekekebe yaba ya sisiyeha. Tokoro hukatala maru ofisa ni sefaruri siswala sa Jesu asina husuta umutimu waritaba hape umutimu warihosho uritafita lihangasama ya hoshanya muritu walifu kaka katsua bubile habolepo rame safeli ya lologo la juda nikhumela la tafita naka ya mato wala suna ufikiri Karasol Savana Suna Ufikiri Rabahanda Habasata Yabahaya Upahame Ohalaleyo Ohalarito Arituta Hayo Yasalalera Kajese Morena Mushapele Masoho Morena Jesu Kofena Akiluku Baraki wa Mushapele Masoho Matumasuke Mushapele Masoho Salite Mina Togore Holiday Itala kemak. Anke ki numerise busumola. Numerise mo apostola. Moruti bulldozer jerinta upalara mo shapele masoha hulu. Masolo na shotar shape masoha maratiwa. Kerata numerisa basanga ba mujimu ba tentulo ngena harma shapele masoha ufela banna ba mujimu tulo ngena. Lewe laki go pa wi shapele masoha huru tentulo ngena. Haibe musolomo nguka ule hole kia umema kira tumela pila empiliswe ni klinik. Unale motimo yatsi bangu fetula mayemo. Unale motimo yatsi bangu hetsa sela motsi la ilisi hote. Unale motimo ya ilenga bula bartimi ya maho. Unale motimo ya ilenga fonisa musani wa palo ya maati. Unale motimo ya tsusise Lazaro bafu. Unale motimo ya itsusise liye na bafu. E bibili rikite kimotsibe le masha. Ale tsusise bafu. Unale monna bibili ere ulaya mabiteng ante apila ipepezo tsa bophelo di ka etsa ulaka tse ho ba mofu ipepezo tsa bophelo di ka wisa mabitleng o ntse o phela empa ere bibili Jesu a fihla ya monna o re Jesu mo rata fita taba ya ka lwela ke fihla Jesu ha tliswa mo ke plane ka budget o tlisitswe ke difefo Moruti ntampane ha tliswa mona ke monate re tlisitswe re phuswa ke difefo e re amene ka ofela re tlile mona re sititswa ke mahloko a batho re tlile mona re tsunguta ke difefo sa lenyalo la gago Puti Jesu o na sa isa Maria marebe se re bibele it was necessary I can't go fella, it was necessary. It was necessary. Murutin taupana kakarazo 7. Unalele baka, lele sibakensi. Ago pamisele soro, unalele baka. Mutwaso 7 lele rata lele ukomona, unalele baka. Kile rata, la kiswa kile rata. Le rata le kisa ke le rata ore mina thoko aphakisa alhamdulillah utema sibila ri America o ore aphaki ke mama re mona phakisa o singeile ore ana phakisa o singeile ore o singeile Ozama apostola ore mina thoko ra phakisa Ankhibila ke batla le mamele bibele ha se mina thokore ankhibila antshwara ka phela ba bang sa le ba khibilo ha ba hana o tshwarwa re ya ba le ka fela
Phakisa ho na le emergency mo re tlisitswe ke emergency ukhatha mahanda babasa ka mona ke clinic le ka o fodisa nama ka mona re etsa clinic ya moya ebe se e bua mantswe a bohloko re hoja a ntlohelletse fela nna nkabe ke le kae mo mama re a lebora ha ka ntlohella la tseba pina rona re morena ha o ka nthusa ke tla bolella batho hore ke thusitswa ke wena morena ha o ka nthusa buka ke a mareka kgaolo ke ya bobedi temana ya pele re itse ho ba ho feta matsatsi a mang tate mo ruti taopane ho na le matsatsi a mang e modimo a dumellang a fete a kgone ho fihla ho se ho fitile matsatsi a mang modimo o rata ho fihla ka letsatsi le tlang ka mora matsatsi ho tlamehile o bene le matsatsi a o phokang ho tlamehile o bana le matsatsi a o sotlang o keke wa tseba mogao o sa garuwa ke batho re abele kaofela haleluya abo phamisele sore matsatsi a le a fitile matsatsi a na re ke be skepsele sa batho ba se sejene a fitile matsatsi a na re ke tswe thokolosi ya batho a fitile a ke re kaofela o fitile matsatsi o fitile letsatsi ene ke leboha modimo re ha ke a shwa ka matsatsi ao aya e re abele kaofela ha o ka bona ho ba lefifi o bona lefifi le la ka la hona jwale ke la past 7 ha le tshwane le la 2 mesong la 2 mesong le ba lefifi haholo wa tseba hobane letsatsi ha le tla le phusha lefifi na mpho etlang e phusha ntho e teng o khatha masata la baha ya le na kwa ha o bona ba lefifi la ke satane kanthi there is a sun ago phamisele tsohre letsatsi ke leo letsatsi ke dumela hore letsatsi la ba la shaba tara le nyalo la hao letsatsi la ba la shaba tara bana ba hao letsatsi la ba la shaba ha o so fitile matsatsi a o bitswa skepsela ago so makhelwane 5 o fitile matsatsi mona ke bitswa skatala o fitile matsatsi mona ke bitswa mofusala o fitile matsatsi Fitile matsatsi mo ke le ntitile ha ke se ke atimela Fitile matsatsi ke re go fela fitile matsatsi Fitile matsatsi matsatsi a re batho ba nke se bolo fitile ngubani ongavuma usathana hlale ngaye usathana menzi ake re mina ngeke Amen e re buka ya tshenolo ke yona fela buka e bitswang ya tshenolo ene bibele kaofela ke tshenolo mara buka ena e bitswa ya tshenolo hobane e ngotswe ke motho a senang mahlo ya tshenolo o keke wa senelwela o le aware o keke wa senulela o phaphame o tlamehile ba o gonye mahlo a nama modimo o hule mahlo a moya ba sentse ka o mo kenya ka ra oli
bidisa oli ba mo kenya kara oli ka ntse ba tseboro kana le oli o tlositse hloya ka oli o ba mele ka ofela le ha ba ka o tlosa ha ba no kgona ba no na le o tlotsitse ke mo mama dumela hore ha ke tlotsitse ha ke tloseya. Amen. That is how skatatela dintho sena tlolo ha o sa tlotswa ba tlo tlosa ha o sa tlotswa ka ditshelo o tla tlosa empa ha o tlotsitse o kena ka ra kgofo o tshwentse o ya halale. Hallelujah. Le felle mo ke tsamaya o la sia ba bangata empa nna ya ntsamaisa ke Fitile matsatsi. Ay, andlulile. Matsatsi a re tlo tswa dithokolosi le jwa ditšhelete ka leshano a fitile matsatsi a o reka tlolo o reka mogau wa modimo A fitile. Sho. A fitile mhlomphehi. Sho. mara ke batla ke re ntate modimo ke leboha hore matsatsi a fitile mara wena o hanne ka nna aya hona batho ke mari ba ne ba nanne o tlo feta le ona I'm still here. I'm still here. Sekilite. Sekipiela. Ay. Au. Sekipiela. Ay. Wale ya re file matla. Ay. Ke ntse phoso mara nna ha ke yona. Ay. Oh. Ay. O ra ba handa la basa. Ay. Ke re ke ntse phoso mara nna ha ke phoso. Mara ke leboha phoso ba ne nrutile pholoso. Ay. Bishop. Ay. Ay man. Give me score. Hojane ho ska bana le ho ne re sa tlo tseba ho tsuwa. Hojane ho ska bana le ho kula ne re sa tlo tseba ho sola. Ke ka ho apostol ha ngola hore ho bane le ya tsiwa. Romans 8:28 a ke re ka fela ona le ntho ke tseba. Ya ke swile ha ke fight ke mathata ke panic. Ya re tshapisitse. Ya tshepahala. Ay. Irina le ka fela. Amen. Ove Jobo Moruti Ntapane Jobo ha ngola 1925 o bane ke a tseba hobane molopuli wa ka Ay. mme wa ka ha sa phela mara molopuli wa ka ntate wa ka ha sa phela mara molopuli wa ka ngiyamazi umhlengi wami Ay. alala Ay. Uhleli la. Ay. Ay. Amen. Man. Ay boss. Ithi Bible Revelation 4 ngemva kwalokho after this things hona le ntho ka mora dintho hape motho a sa fetang dintho ha tsebo boloka ntho ai re ya mele ka sela a go phamiseng tsore ke lebo modimo ka dintho ke lebo modimo ka dintho tsela tsa hlaela ke lebo modimo ka meleko ya bophelo ke lebo modimo ka disela ho jane ba ske ba rekisa Josefa ba le ba ke ba lo reka ho yena ai abo Ay. Ah. Ang boss. Ah. alo phamiseng tsore se a shikisinto Ya shika are dintho. ke re go fela re ka ra son seven Ya shika dintho. Achikizinto. Ay. Yakajua. Ay. Asheso. Yakajua. Ay. Fetula mudimu fetula. Ay. asakodi fetula
Ho na le ba tlamelang ho fetohela. Hey! Nkosi. Helicopter ha e theowa ha e tshware dipampiri mara di a tloha. Ho na le ntho ha e tlo fihla tse ding tlamele di tloha. Ai mane ke leboa moya gore ke leboa moya hobane metswalle ya leshano e sefula. Ke leboa dikoloto ke leboa mahloko ho jane nka se ka fellwa ke mosebetsing ka be ke tsamaile le balloi. Ai Nkosi. Nako nngwe modimo di balla dintho di senyehe a tebele ba tlo o bolaya. Ho le batho ba bang ba o bokanela fela ha ba tlo o boloka. Ha o ka bona ba o bolokanetse tsebe o ya mabitleng ba ka hana ka garafu phela mara ba ka ntsha di garafu ha o shwela. Mara ka sheno ke rongwe ke moyo halalela gore ba ne ba nagana gore ba tlo attenda your funeral, they will attend your revival. Nkosi. Wetsa ntwenje. Moruti ntaopane molaetsa o regile mane HOP hobaneng le ha diboko ne se di jele di sa ja masapo. O na le ntho ho wena e sa jele. La ba ka re ba o qetile, they cannot eat your structure. Ako phamisela tsoro na le ntho e setseng. Ako phamisela tsoro so isabela o sa fele, o sa fele. Na le ntho e setseng. Na le ntho e setseng. Ai. Ai. Ke itse last week ha ke fitla ke re teng ke tswela pele ka molaetsa wa hao. Ke re ditsebe di metse masapo a sa utlwile. Ke bo mambareng e nngwe tla nthola pele. Ya go phamisela tsore ko yo e tla nthola pele. Lenyalo le tla nthola pele. Tla nthola pele. O tlamele hore o batabole ka celebration o sena nix. Re ngamele kaofela. Ke bo mama re kutlwa ke mare ke utlwa nthetla go satha mathata la basaya go na le nthetla. I hear the sound, I hear sound Satan utlwa modimo. Ai Nkosi. Modimo sebetsa ka di assets a two. Ha monna modimo a goma mohlanka tsa mo sheba modimo o bona sign ya lehunyana mara o utlwa sound ya modumo hadi. Now ntho o kopanyang hloko gore ntho o e bonang nyenyane mara ntho o e utlwa. A go shebe makhelwane re ke kuna le ntho e ke utlwana. Rabanda la basata la bahaya o ka nna wa re bona re le kala le runyana lela malai. Ai! 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 Ala bothata le ntho tse nyane mara tse jereng ntho e kgolo. Ai! Oh! Nkosi! Shao thapela o ska nyatsa le runyana le. Pula ya teng e tlo tšhentšha South Africa. O ska tella le runyana le. Season 7 is about to be shaken. The small clouds carry heavy rains. That is why Herod alatshoswa ke lesia. Herod o tshoswa ke ngwana a phuthetswe ka mapai because Herod a utlwa sound. That is why o maketse ba nloelang ke le nthonyana tse ba ntlhoetseng ke cleana ba utlwa sound.
Ai. Ako phamisele tsoro hona le modumo, hona le Na le modumo. modumo. Ho rabanda la basata la Na le bahaya. modumo. Hona le modumo ka ra Zone 7. Hona le modumo ka ra Mfuleni. Hona le modumo ka ra Sidibela. I hear the sound. Ai. Muridin Japani. Ere Ezekiel a re, oh ye dry bones. Uska tshaba o abitse ke masapo a ume e le they were very dry. Ke bo mang modimo e rata ha e se le jwalo. O e rata e se le. Ha ba se ba re se o melletse haholo. E batla modimo ya moholo. Bare bo Paulo silisila se ba re no bina motsiare modimo wa rona se modimo wa hatsatsi le tjhabile. E re ha bosibo le moholo. Ba hopola modimo ya moholo. Ba emela midnight. Midnight e bolela middle hour. Which means you are in the middle of yesterday and tomorrow. I go for my telephone 5 for 1 minute from now. I invite about to 5 for 1 minute from now. You are moving from PM to 1 minute from now. Am I talking to somebody tonight? Look at your neighbor and say, check me for the last time. 1 minute from now, you will never recognize me. Sitehusini wa samadi alitarinya tifelo diva sawili sistare makasona kebonzi pale sangi di babaso abasikeni kacheleke basikena katumelo akeri khoroya na orisha ochaga Era ha o so fitile matsatsi moruti ha utlwahala hobane o tlong o teng mo kuno mehluko kuyazwakala mokhatha mandala babasaya bo mabaro ka utlwahala ka ra Zone 7 o tla utlwahala a reka ha ina taba hore yo ka ila ikena obet edoba ho utlwahala ringa mene kaofela ila kena ha Jairusi ho utlwahala ila kena ha Sakia ho utlwahala ila kena ka Ramollo Babilona ho utlwahala ila kena ka ra le mina la ditau ho utlwahala le ha kena ha ho ka utlwahala abo phamisele tsoro ho ka utlwahala Yamana robo satala baba 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 again I won't go. Urudin Dapani iri Exodus 3 Moses went to the backside of the desert. Kibatla in the desert. Yeah, sometimes you need to go to the back to see the one who's at the front. Hey, man. Hey, Bishop. But sometimes you need to go to the back so that you can see the one who is in the front. Now, roof. House, go to the back. You will see the one who backs you up. Mama marikele bwadi ntotele tangisa kamora. Ako phamisele tsore ke le ba lobele ba re bankisa kamora. Kanti kamora o ke lo bona se fatlewa. Batla lu kwentwe. Muruti Dopane. Bibele ya hlalosa ire it was the backside in le kamora le fella. Mara suddenly modimo sa go motion go gola mekhathatso gobane tulo yo leng go yona e halaletse neo gobane e nentse le lefella go bolelang gore ga o na taba re jwa ga modimo a e hata Una le ba motho motala ba kopane le wena o tlhowa ba re ka tetso le lefelo
wa modimo ke go etsa ye kaka na ha salum phihlela ke maketse fela ka jalo le batho hona le esele ene ba itlamme ba ne banana ke esele isile ebile ba re isile kanti ba itlametse mohao ho janeng ba ske ba itlama ke be sa tholo hona le batho ba ne ba re ba o diisa kanti ba o tshwaya utlwa Jesu re ha ba atumela motseng wa Bethafage a re kenang ka hara motse re ke ra kena ka hara motse ona o sena esele moruting tampane a na ke a re kenya mona esele di teng le ha ebe di tsubanya ope mara di teng re nga mene ka ofela la ebe di a tawa mara tsona di teng Ago pamisela tsori ya sala tsona di teng ya hai ka ba di bari di useless mara re tlo di tola la eba di divorce tsori teng la eba di na le HIV mara tsona di teng o re tsamaya le kene ka ramotse le tla fumana what a guarantee le tla fumana esele e hulehile ha le fihla le lokolla ha ga tla mona o tlo tlama re tlo lokolla a kere ka fela ha ba lokolla ha ba lokolla ba ka ngwe ba loya ha ba lokolla ba ka ngwe ke ditlhare ha ba lokolla ka le biso la Jesu 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 a re ka fela kusha le raba le khawufu ke phatlalatsa ka Rasul 7 the snare is exposed a kere ka fela khawi ene bolaya bana ba rona e khawi ntwana isa bana ba rona bofebe e khawi ntwana isa bana ba rona nyaope a kere ka fela le raba le khawi Moshe hola mekhathatso re go rute spirit mekhathatso was the form of protection because una itshireletsa ka yona ana modimo na re ha o sa tla hlajwa tono e tshaba ha isana kotsi ya ina kotsi sa mo go bala ka shino ha isana kotsi ai re nga mele ka ofela ke mama ra isana kotsi nthoya ne sa le ba o moya ka ena o le ngwana ha isana kotsi I decree and I declare in the name of Jesus that it be so like Jesu mamela moruti modimo ha ba kata o ja sebe o go bona ha o sa tla lwana lona a go situle mosadi le Noa a re ntwa e fedile pakeng tsa lona ho tla lwana dipeo a re mara bukwetsa la tjena peo ya hao Noa e tlamele lume peo ya mosadi serete ene o tsebe modimo ha tshwa lo confuse biology because mosadi hana peo una profeta ona le mosadi a tlo emara Josepha le lefi o shata kamanda rawa ale mosadi a tla emara monna sa contribute are mara hape o ya monsadi e longwe ko hona e gona go goba ya no re kotsi ha re le metsi a gore ke le bon totel le maditse a go phamisa le tsone ke le bon totel le maditse re kotsi ha re thusa madi re kotsi ha re tija ke mesebetsi re kotsi ha re tshware le ngolo la doctor le re aso we are dangerous when we are intentional
Nebukadnezar and Tena subtract batho gave a multiply. I get a go fellow don't call. I get a permission to sorrow don't call. Oh, Sibuke will don't call. The gospel of Jesus is the power. Oh, sino? Ya bitswang Esther. Ke tse le bitso la Highland le dia Esther. Ke Hadassah. Hadassah. Bane bana ha ba chincha le bitso ba chincha mohao. My goodness. You can change my name, but you cannot take my faith. Oh, yes! Ah, Jesus! Yeah, this is deep. Very deep. Yeah. Hello, Apostle. I get a research and tell Hadassah. It's like a perfume. Okay. Now, perfume is so powerful, you don't have to carry it. Yes. You have to spray it. Oh my goodness. That is why Mongo how the house of Oh yes. It's a how can I get interview? I gotta go fellow. Murutinda panere banana banana babewe ka line. Aba ni babewe murutinda pan ne babewe ka line. Baya ka omogena. Ba feta babewe le ka the status. Establish with the last. Until God has saved the best for last. Balaka ba no veini banana ka uqetela ka ndiye betere ya. Bane banana mosebetsi o fedile mo betere ba tsibe one net. Ah, ke ba mamare ya nnete ya. Ole ya nnete ya. Ona le di player tse registered. Yes. Le tsona di tseba bolo. Hallelujah. Ba go tse di sketsa para ska tse di ba kenye trick suit. Mara ba tseba bolo. Mara ba beua bench. Modimo ka o bea bench o ntse tseba bolo. Yes. Oh yes. A o rute o shebella ntho e tseba. Modimo ka o bea bench o tseba o re. O mamele motho a rerang le wena o tsotsi. Mara ha ya nako ha o kenye ka ground mpe o re warm up. Ke ba mama re ke a warm up. Uka kushara iri ko ni siri ha ya no so ka ke. Hala wa shabella banya lo ko kulla. Ay ay wena so ka ke wena. Go. And have about Simalishili, Lapino Bapala, who questioned the Take your neighbor and say, get ready, get ready. Take your neighbor and say, get ready. For too long you have been spectating, but I hear the Lord say it's time to participate. You cannot be outside forever. How are we get a fellow open about to my soul? How are we get a fellow celebrate about to? Luena Kinako Yaha, Intercentral Luena, yes, Give a mama in 9% of the outside. Luena Kuyenke outside. Luena Koya Bitiri outside. Preach, man of God. Ruginda Bani. Lo rappela, e re mo baleng teng Mark 2. Ha o tletse batho. Mara ke ha o tla banna ba 4. Come on now. All right. Ba jere monna wane. All right. Bana ba o jara fela ba o isa mabitleng. All right. Ma rona le ba o jarang ba o isa bophelong. Yeah. Oh yes, hallelujah. Hloka batho ba tla o jara ho isa o Jesu. Amen.
ga re yena mara re tseba yena ba mo jala a gore motho a pela gore nyoloa le wena yana la be di o robile dintho re nyoloa le wena we are going with you ba kathamasa ga ba fitla ba thola go kwetswe ba ne ba ka nna ba go yena monna go zamme go fella mona e re bebele ba nyoloa le yena gore motho a pela ga re tloela ba sebang ga re nyoloa tloela ba postang Facebook ba re tloela ba commenta ga re tloela ba buang ka di-past. The past is the tomb, but the future is the womb. Bo mama re go bohloko mara re a nyoloha a ke re ka fela re a nyoloha go dinta o pane mo versene ba bohloko ke e re la ha ba fitla hodimo mo go fume hodimo wa tseba ha ona ntho bohloko go o be hodimo ma go fumane mahulelo a kwetso you are at the top but you are frustrated you are at the top but you are broken you are at the top but you are bleeding and then people look how bleed out hodimo madi a hao a go tela fatshe empa ya re banna bana ba re ha re tlo ngala masengana re a tabola ke tlile ka tlolo e tabolang masenga agora modimo thuban 20 ba ai mara agora modimo thuban 20 ba ataka amasaya thuban 20 ba la ka re se ya masenke re a tabola mama dumela hore the roof is removed tonight go pamisentse re ya tloha ntela na sa le o jwetsa wena o skatana ya tloha rujenta o pane ntho ke ipotsang banna ba pleke e tletse ha ona mo kenwa le festere di kwetse mara le senke le ba le tlosang go kotsi ho tseba phunyeletso sa tsebe hore ke manya phunzi and I want to declare today, if Jesus is the head, we are all going ahead. Shabamatori, we are going ahead. Shabamatori, if Jesus is the head, my family is going ahead. My ministry is going ahead. So nobody told me that the road will be easy. But I don't believe He brought me this far. He will never leave me. He will never forsake me. He is not the Son of Man to lie nor to repent. His promises are yes and amen. I feel the power of the Holy Ghost here. I was shaking my tail on the whole crowd. I just got to say why I'm not sorry. No matter what, I'm Ebrokosti kanduria katama handala babasai lebrodusta klia kandria daba
Okastikandria de Bosaka Babanderia Haya, Ericota Mayamberia Castaya, Lebrodokostikanderia Hasa. The Bible says, Lord God Almighty, no weapon formed against us shall be able to prosper. I hear the footsteps of grace. This Isaac. The sound I hear. Oh my goodness. Kiva mama jaluto la tsolaya. Ana mokoshti mahaya. Akihuma makama mwele. Kirabela. Oh yes. Kaluto. Karazon serene. Kaluto le tsole butilo hakale fubeto. Kaluto le tsole proti manna lo watate. Kaluto le tsole tsise Lazaro bafula. Imanda la baba gisili sa kesingi. Gisili la hakele koyo. Sengia kona footing yasi. Impile reha my soul. I want you to wave and say after today. I get a declaration after today. After today. My life will never be. God Almighty. Very suddenly, there was the rattling of the bones. Hona hale mo prophet akene karatulo asiento tse shule de shule. Ka prophet ona lwane. Sapo lele ngale khutlela ho la bolona. Back to order. I say back to order. Ana modimo ha tlo etsa lesapo la mosadi le monna la ngwana le yontate. Ele nna kwa restoration ha o hloke competition. Lesapo the porter wants to put you back together again. And when he came, there were bones. But when he left, there were army. Ufikilele bafu abasia lese sole. Amen. Modimo fetola bafu se sole. Hallelujah. Kibo mamaru batakatela le bafu batakopana le army. There is an army rising up. I said there is an army rising up. Yes, and I decree as a prophet and I declare. Then I listen. Somebody said to me. Count me. Atse ba ka Paula e dutse mo. Dituka. Yes. Alle shala le le rata mo ba alone. Yes. Mara ha le tswa le tšhentšha kala. Ska tswa ka ga Paula. Yes. Ba ba ka o hloya ka Paula. O kotsi ha o le ka. Yes. My God. Yes, sir. My God. Yes, Kotsi ha o le ka. yes, sir. Naga motho a bolo ke shebella bolo. Yes. Ha ba o gaela hole le bokoso. Yes. E bitswa bo di free kick. Yeah. Nne ba ke indirect. Ene yo bohloko ba yona
Ho balwa fela maoto mara o sewa ka nthonyana tje. O bo fodiswa di defender. Mara ha o raetse ka hare. Di defender di a thusa. Oh yes. O sala le goalkeeper. Oh yes. Yes. Ke o profita la ba ka o raya ba o raile ka. Bothata Yes. taba ke go ba o seba o le kae. Yeah. I decree and I declare. Oh yes. O tla utlwala. Amen. Ke bo mama re ngafta tsoseletso ena o tla utlwala. Le lelapeng la hao ho tla utlwala. Jesu o batla o tjhentjha Samaria. Mara ha e Samaria. O ya sedibeng o emela mo Samaria. Meeting o tlo tjhentjha motse. Ha o involve motse kaofela. Modimo ha batla o etsa noise in the public. O etsa impact in the secret. Samson o batla o tjhesa masimo mara ha e masimong. O tlama diphokojwe ka mehatla. Modimo o kotsi ha tlama diphokojwe. Ntho re etsang khone mona re tlisitse mehatla. Ha di qeta ho di tlama. Banana di tlamme ka ntho di tlamme. A gore motho a pela ke itlama ke tlangwe ke yena. Ka itlama ka ntho tsa bazalona a ra itlama. Ke fikile ke Jesu ke wena. Ke a rapela moruti. Ere ha di utlwa mollo. Hona bothata ba diphokojwe tsa kasheno ha di utlwa mollo di lwana ka ona. Ha o tlamele di lotjhisa masimo ka ona. Facebook e tletse ntwa ya ditsenolo. Ha ne di tlamele di lo tsetolla baheteng. Come on. Go. It's on 7. Ene potso ya ka kore. Diphokojwe di sena kelello. Di tsebile jwang gore masimo a o ko ona. Mollo ona o na le location. Re ke ra tjhesana, re tla tjhesa bafelisi. Bishop. Kereke ya fela ke batho ba tjhesana. Ra bitsetswa ho tjhesana ka dithego. Bitseditswe ho tjhesa masimo. Bebele re masimo a botsitse malaba go shota ba kotile. O tletse ba kereke ha o sana ba kotola. But pray to the God of the harvest that he may raise more laborers. Rapela. Ere bebele ha theoha ka mmata. Ere moti topane kopa. Ere ha bona tumelo ya bona. Sing ya yeno ya tlile. Oh ya ka bebele faith can be hot spotted. Yes, sir. Amen. Ha o sena tumelo go tlisa ka ya. I know that's right. Bishop, I know that's right. Ere tumelo ya bona. O bona ntho e etsang mo modimo bona tumelo ya go. Ai mane re America o fe. My God. Yes. Uka o re mamela o re
batla ho bua ena ke gapele ke tsamaya ha ba mo tlisa dibeng ba mo tlisitse pholong mara Jesu feta the physical paralysis o addressa the spiritual paralysis ore dibe tsa hao di tshwaretse go tsho gore ntho o tshwereng ka ntle e tswetswe ke ntho o tshwereng ka hare. Motivation can fix your outside, but revelation will fix your inside. Yes. My God. How can look asibi? Tokolosi alisana matata wema. Dumagero morena lukisa kahari. Kwa pamisel soro morena haika luka kahari aya. Ada ko shatala ba haika luka moye na maitalatera. Hayo na lengwele na mi mona le lengwele moye. Siki tse ngata tse o tshwere ka ntle di fetoha ke siki o tshwere ka hare. If the sickness of sin can be healed, sicknesses that are sin are already healed. What's about your soul? Ha fitla Johanne a kolobetsa ha post ha fohle o fola line My God. ile modimo a fola line Johanne ha go sheba line a bona monga line ya bo shatala baba line ko futsi line ya ba bua mantswe a nare bona nkonyana ya modimo e tlosa dibe talefatse dikonyana tsa testamente ya kgale ne di kwaela dibe e ne re satane ha batla ho qosa ona di kwaolla empa ena konyana ha e kwaele ya He is the mystery that cancels your history. Oh. 2 Corinthians 5:17 therefore if any man Yes. Hey. there is a place called in him. Aye. Come on now. Holy mo My God. la ba o seba ba o sebeletsa. Aye. Aye. Look it. Look it. There is a place called in him. Oh. Mo la o sa sebetse ka re wa theohela. There is a place called in him. It's about the CV o sa sebetse. Shatala baba. How many people know that place? How many people say in him there is no fail? In him. How can se batulo ye o ke ke ba skatana sa batho? O tla le kolotole morena. O monate a kaka. O monate ke soka ke theoela. Ke itse modimo gona ho pata. A o fodise ba sa ke ba tseba le go laka kuwe. Modimo gona ho dila le depression e soka e ba visible. The problem, you don't know the secret place. That is why you place your secrets everywhere. O hloka penina hore a o peinele o bolo rapella sa ngwana wa moya ha a tswallwe ka moreng ya lenyalo o tswallwa ka moreng ya thapelo. Thapelo ke yone e tsebang ho thapisa popelo. Ke sena setjhaba sa Zone 7. I called them from the north, I called them from the east,
Call them from the west, from the south. Let the desires of all nations come to the house of God. In the mighty name of Jesus. I gather the bones from every corner. I gather families from every corner. I gather couples from every corner. I raise an altar that will alter every situation. Lebronosta kamandala babahaya. Bekostimanderi hababasaya. Ke rapela jalo ka Solomon hari. Tapelo engwe le engwe tla etsetswa tulong ena. Ako yo. Motho le mong ya tla tulong ena imetswa ko utlwa bohloko ba. The mighty name of Jesus. If you have never prayed this prayer, I want you to pray with me. Say, Lord Jesus, I've heard your word. With my heart I believe. With my mouth I declare that Jesus Christ is Lord. Ke dumela ka pelo, ke bolela ka molomo hore Jesu Kriste ke morena. Tshwarele dibe, hlakole bogopo, ngole lebitso laka, kenyao ya bophelo ka Jesu morena.